Pozdrav svima i dobrodošli u jogu sa Sanjom. U današnjem videu ćemo objasniti jogi disanje koje se zove Nadi Shodhana pranayama ili disanje kroz alternativne nosnice, odnosno naizmjenično disanje. Ono što se u joga filozofiji smatra u čovjeku je da je Nadi Shodhana, kako se zove ovo disanje, je centralni kanal koji prolazi kroz kronu glave, kroz tijelo, sve kroz jedne kosti. I smatra se da oko njega su isprepletene još dvije šodane, odnosno kanala, da jedan završava u lijevoj nosnici, jedan završava u desnoj nosnici. Lijeva strana je ono relaksirajuće i spori dio nas, dok je desna strana ono što nas čini proaktivnima i na lošu stranu, između ostalog, i stresnima. Tako da sa ovim dahom, gdje dišemo naizmjenično na lijevu i desnu nosnicu, cilj je da se dvije strane izbalansiraju, te tako da se čovjek osjeća bolje, da bude u balansu. Dakle, nađite ugodan položaj, sjednite tako da je kralježnica uspravna, ruke su na koljena ili na bedra. Možete, ako vam je ugodno, napraviti yoga mudru gdje spojite kaži prst i palac. Dlanovi su okrenuti prema gore, zatvorimo oči. Počnemo sa običnim udahom i izdahom, samo da se koncentracija sa vana prebaci unutra. Sada ćemo desnom rukom sa četvrtim prstom i sa palcem ćemo zatvoriti, položit ćemo ih na obe nosnice. Zatvaranje nosnica ćemo napraviti tako da samo lagano pritisnemo dio nosa, gdje samo lagano onemogućimo puni udisaj i izdisaj, nećemo silom pritiskati nos. Počinjemo zatvoriti oči, počinjemo sa udahom kroz lijevu nosnicu. Udah. Sad zatvorimo lijevu i izdah kroz desnu nosnicu. Udah kroz desnu nosnicu. Izdah kroz lijevu, zatvorimo desnu. Udah kroz lijevu nosnicu. Izdah kroz desnu. Udah kroz desnu. Izdah kroz lijevu. Ako vam je ugodnije, ruku možete držati ispod nosa, te zatvarati nosnice tako da samo prislonite prst na jednu i na drugu nosnicu. Ono što mene osobno pomaže, da ako osjećate ikakvu klaustrofobiju tijekom držanja ruke na nosu, ili ako imate problem sa sinusima pa vam nije ugodno disati na jednu ili drugu nosnicu, ono što možete raditi je se vizualizirati da dah ulazi kroz jednu, te izlazi kroz drugu nosnicu, što probajte, sada ćemo to probati jer stvarno se osjeti, pogotovo nakon par minuta kad stvarno sva koncentracija uđe u tijelo i organizam se počne smirivati. Dakle, da nastavimo sa disanjem, sada ćemo probati sa vizualizacijom. Jedan normalan udah kroz obje nosnice. I izdah. Sljedeći udah, lijeva nosnica. Izdah, desna nosnica. Udah, desna. Izdah, lijeva. Udah, lijeva. Izdah, desna. Udah, desna. Izdah, lijeva. Udah, lijeva. Izdah, desna. Nastavite disati ovim tempom.
Ako vam je ovo ugodno i ne osjećate nikakve restrikcije, ono što možete dodati je pauza od sekundi ili dvije između udaha i izdaha, odnosno izdaha i udaha. Ako to probat ćemo to sada ubaciti, ako osjećate restrikciju, samo se vratite na prethodnu varijantu bez pauza. Udah, lijeva nosnica, pauza, izdah, desna, pauza, udah, desna, pauza, izdah, lijeva, pauza, udah, lijeva, pauza, izdah, desna, pauza, udah, desna, izdah, lijeva. Nastavite disati ovako. Još par minuta. Završit ćemo ciklus sa izdahom kroz lijevu nosnicu. Kada dođete do toga, sljedeći udah kroz obje nosnice. Izdah i lagano otvorite oči. Trebali biste se osjećati smireno i balansirano. Preporuča se 5 do 10 minuta, nakon toga možete leći par minuta, sjesti ili čisto da se malo restartate prije nego što krenete u svoj dan. Nadam se da sam vam pomogla i uspjela objasniti ovo. I vidimo se na sljedećem videu. Ako se niste subscribe-ali još na moj kanal, preporučam da to napravite tako da budete u tijeku sa svim videima. Namaste!